Салому алейкум бародароина. Opel Astra фурӯшияи мошин дар Каунусай ҳами Литвада ягон кас боша ҳами ҷожда мефурӯшем ша. Мошино зяй боша нишон метавонем инҷаш кор дора. Инҷаш кор дора. Клит запаскаи хеле чизо надора мошина ай Австрия овардан озинавай трал фурварда инесена инҷаш айб дора. Шкоф нестай камтарам хали занг задагиай ина инҷаш хати так ина дарш камтар хиркадагиай ина инҷаш тамом дига ягон айб надора. Мошин мотор коробка идеал нест аст ҳамихи хушрӯа кор мекунад 100%. Ина комплектатсияи дрӯш дута электропакет дора. Кондитсионерам ай чӣ кор мекунад. Ина бародаро мошина гирон кардам. Мошин вообще коркуниш зур. Муфтаме ҷихи ба гирон меша. Мотор идеально работает, хорошо работает. Да, новый модель. Ягон овози ниши надора, ина климатри нав. Моторша тоза хушрӯб. Боша ягон харидори аниқ. Зур дайнаки 6 скоростта. Тризои қафушам тимнид нест. Так. Ай мошинча як химчиска требует мекна як косметика. Қафушам кушоди хушрӯб да. Бачаҳо боша ягон харидор солш 2011 сол. Мотор 1.4 бензин 2011 сол. Инами ҷожда ягон кас боша 3000 еврода метиҳем ша. Биёя инами Каунус бигираша. Светшан свети зур будая. ҳамҷа агар ягон кас бошад то Тоҷикистонам роӣ мекунем бачаҳо. Ам трало да бор мекунем иншаалло ҳастай трало 1500 еврогӣ тралай 4500 евро мешад то Тоҷикистона. Боша ягон кас нависа.